monggo. Bocah dipakani. Bentar yo, amit to. Nyumpan nguyuh dhisik. Cukup napa ki? Wes. Kira suka berapa? Sama dia. Sama nih Ham. Kabeh ku. Oke sekolah. Gas wis oli mangan, Gas. Iya, mau telepon dulu. Yang Aku minum menyapen konku. Sumpah. Karo intip-intip mbok apa. Gawa kabeh. panas. Bikin Mbak. Oh diputu anyar. Astagfirullah teguh. Mun yakin tingklek teke kita bojone ora ayu, Bu. Ah Ham, sing bener ke Ham lah. Makanya ke aja dua ngomongin making pada tipe kan orang ngandel mana ya. Kok Wis. jane pensil kowe pensil warna orok ya nggo marnani urip ya. Kiye Ham. Kiye Ham. Ham. Kiye. Nah, lumayan. Kira cabut. Dicabut di situ, Bu. Ora ceplak kowe. Kan goreng apa nih ngono. Diceplak kok. Oh, Ceplak kowe. Banyu mbah. Cabut terus. Sayang. Bae kan jaluk beli segane. Iya. Iya, Mbah. Oh, ya. Ora ya. Itu royok. Bocah makan, bocah wis makan. Dapatkan banyak. Woi, ini ku mau tak pentung. Raimu. Mau merek tak? Iya bocah. Kayaknya kuburan. Ini ada kebitmu ya, Sok. Kamar mandi kok, Pak. Lupa mayang-mayang bikin Mbah. Apa? Wis ilham. Anan dari Bodin. Itu bodin, sebelah bodin itu lembab. Apa ya? Kemiri. Opo.